Ki nong hikai SSA hapo kejinyalam uba Aristotle Rimbai kum upresiden lembat kiwe ki nong yalam hakan riuterik urisau arja arpusan kila lumlang ya baro ki nong hikai SSA kiba hakjela Hamadan Malki Shillong ban yekren halor karai jong ke yeng bishar bahakli du kari India ke Supreme Court kabala penmi ya ka order thamai dangshen kata hakashiterik unailur arhajar arpusan bakdo shabaro ki nong hikai Kibladon hakakam klemda khen yakasnem lakat no snem kila hikai baki day ban pass yaka teachers eligibility test habakran hak jingalang nakaliang upresiden uba Aristotle Rimbai uloong bak jingwan pass yaka order thamai da ka yeng bishar jongkari kalawan ra ka jing e amtang ikinong hikai SSA hindrai baro kinong hikai school halor kate ka order jong ka yeng bishar nakaliang ka kinhon kinong hikai dakawi karai kila shim hakani ka jingalang ban file daka review petition halor ka te ka jingmi rai daka yeng bisha ruling kepala penmi daka Honorable Supreme Court hakan strik jong rai September arada pusan kepala ong baro kinong hikai kepala don lupa hakakam kihab ban pass yaka teachers eligibility test kata kali number 1 kebaal ka Honorable Supreme Court ka ong bagi ban like ban yele ya kami ka teachers eligibility test kidai itu kinong hikai kibaka service jonki kasa duna ya kasan snem ka less than 5 years kung kita kinong hikai kinong dan kam ban pass dan ban clear ya kami ka teachers eligibility test kabalai ka Honorable Supreme Court kapenmi ya ka verdict ka bagaon bagito kinong hikai wan nada ka retirement ka chongki ka bakin karta bakin somthai kandai less than 5 years henry nada kiale pat nada ka promotion nabenta joki ru kalong mandatory bagi haban pass ya kan ka teachers eligibility test. Nangta ka Honorable Supreme Court ka ang babaro in service teachers. Mungkin show ya ka service joki. Lagi hikai alpo, lipo, sopo snem mungkin show ya ka service. Kanong ila anon ban serve kung ki teachers. Henry ki habit ban pass ya ka teachers eligibility test. Lem kumta anuweng kam yaki. Kapor baka Supreme Court kalabo ban pendep kadai hapo asnem nado shitrik September 2009 kabamut hapo shitrik September 2009 baro ki in service teachers kidai ban pass ya ka teachers eligibility test kawai ka bang akwa ban penshay hamni bakani kam kta tangi kilo hingga SSA kam kta salan sari baro la kidai ki bahikai hagi government lagi dai kiba hikai hagi ad hoc kini ki deficit wan kini ki be hikai kum ki private teachers ro kan long applicable ya paro koi kani ka ruling joka Supreme Court kan kita kata kali number 1 kebaal bon kino hikai ki ya kurma jimut kai kani ka teachers eligibility test kadon jika per ni bat kani ka central teachers eligibility test bat mangi hame khalia ka bangi ong ka Meghalaya teachers eligibility test ni na kalian jong association ni pensai Shopee ba kam don kani ka jika per apren kani ka CTET bat ka MTET ka CTET kadai malong applicable hagini ki school ki baranda ka central government but at the same time kalong applicable agni ki school ki ba pek bat penyai da ka state government kabumut lada pila pas ya ka sitet kam don kam show ba pinang appear biang ya kaneka MTET kata kadai number 1 ko ba pihak banshai ka sitet kalong equivalent bat ka MTET lada pipas ya ka sitet dan kam show bandang appear ya ka MTET
Na lor ba ka waliti jungka kan day hagi ki school ki barang nak central government kan longro applicable hagi school bapak penyai da state government ninglaban nong ba da Meghalaya government. Raya ka press statement kepada kalian jongi honorable education minister sa Lakman Rumbui ila ai yang ba inokular Ahmad jongi ikren ya katahi kaju tingi so day ban ai kuplay ka pangi ina benda ding sim kia jongi hakabai day bat kani kapenta manu ba syakta hamne syakta gomen ne syakta mengi kinoikai syakta gomen ne syakta no hikai pra no hikai kani ka verdict jong ka Supreme Court ba syakta direct day mga mopi kinong hikai hatungi ngin suhun ban susong klikti ni suhun ban susong klikti ban suap ya ka baga gomen kan le hoy ni soto ka gomen ka ay ka syuran kan ringi kinong ilang bahakmat jong association ni sokya ya kan ka kam ngila persyang ban ya phone ban ya kontak ban kiway ki association kung ki 4 teachers ki ad hoc ru ngila ya keren ginong kumno ngin ya kan ka kam kiro kiong ginang don pedeng ka ciperkat ngin le kumno ini nakalian yung Meghalaya SSA School Association hadir bangila Yashem bagi ni legal expert kira ay kejimut bang idai ban challenge ya kan ka order to ka Supreme Court da ka file ya ka review petition balay binihap challenge kalau kebalango ba kasin ka panungkong ba kanu order ka papas kan pai shadin kan rekam nadin Barabon ni Diyos nga kanu ka order lani kanu ka añ bapas ka trekam nadu ka sngi bapas syakmat Henry hakani pa hakabay day bakani ka Supreme Court ruling kabala pas haksidrik jong September arja kusan ka trekam shadid Kumang menim don show kata ka length of service lang hika lipo sabos nemro sa bansyong tayo hab yale ya kani ka entet ngimtip ka Supreme Court ka pensyong dor ni ka bisyar kumno ba ban pas tang itay exam ba sisni kan raya kalaway jong mo itay tinagtaka daw ngi kinoy lang makman nila shim ya karay bang inong ba ngin file ya ka review petition hakabay day pat kani ka verdict jong ka Supreme Court kabala mi haka shitrik jong by September 2000 banyak kani ngin ay bang yong bang in ra haka general meeting ban yo ya ka jingi menjur lang tawang mangi kinoy lam kibabila ji dah man ngin la ban shim ya ni karay naman suto kan kita ya kajing lut jikset lihaban ra akmat jumpi ban yo lang ya kajing menjur ngakwaro ban pensyai akmat jumpi ba honorable Supreme Court kala shim ya kani ko verdict da ka ba ka pensyong nong rim hagi afli ki banta banung kong kadai ka NCT notification 23rd August 2010 Bak kebaar kadai ka amendment yak RTF 2009 House Name Hajar Katnyo. Bak na pipek yak kadai amendment jong RTF House Name Hajar Katnyo ka central government kala amen yak ani ka ong. Nagbenta banten scam yak ka service jong nong hikay bala don lupa hakakam ubom pat pendek training on extend Yakapor sa South Nem hakating siya kinale Sans Nem kata lalu open rekam ka RTA anu shitrik April arda shipo hado live weight rik March arda karsan Henry what apo ita Sans Nem dang bon ki stage ki bompat pendep kini kino hika ya ka training kaya kata ka training kada ka DLED dan DBED tentu biya ka state Meghalaya ka chunga Jungi ka association ngina dawan ka sarkar badai ban palai ya bamo kini ki in service teachers ki ba join on or before 23rd August 2010
ban yele ya ka MTech ya ka ni kaman haka kapratrik jong na November arja pusau haka meeting kepala chair dari Sir Vijay Kumar Menteri ibadah Commissioner and Secretary jong Education Department ilara ya ka ni kaman ban yele tiria tai kan iskotnat bagi da ai kublaish kade ya ka government haka to kapor bakalong ngin pelai ya pi bapin pendep ya katet banyak kali ka government ka permi yang ni notification ha ka arb pandai tarik jom na January arja pusan bakta kinong hikai ki ba join before 23rd August 2010 kim don kam show banyele ya ka MTEP bak kala penurlong ya ka jingdawa jongi association balana pipet hakini di kriteria ki bana kaliang jong ka state government kala permi Nagabenta kani ka MTEP ke barang syudap sudah marja pusau. Kalau khosai hang tu ka, kemudian gambar yele ka MTEP kalong for teachers appointed to teach from classes 1 to classes 8 after the NCTE notification dated 23rd August 2010. Ngampuli biasa sini ini lain. For teachers appointed to teach classes 1 to class 8 after the NCTE notification dated 23rd August 2010. Kabumut katung kani ka notification bala permi da ka government ki badon kambar yele ya ka MTEP ki de ki ba join hadin jong ka apply 3 August 2000 shipeo. Baro kilo hikay SSA da ka jing permi ka state government ya kani ka notification ngile akmen Kamtam kita kita join before 23rd August 2010. Hak MTEP ada pusau. Nama apa government kalau beli yang kena notification nila siang-siang. Klaim yale show yang MTEP ada pusau. Wah, nakalian jumik association nila keren baka government bahkan I yang relaxation na minta ka first percentage. Hak MTEP ada pusau government kalau le ya kata. Henry ni dah kat jingskam jingmut baka government kalau penurlong yang kena matching dawa jongi ban pelai yang kena join before 23rd August 2010 maximum kiklem ya le show yang kena MTEP kita join ha lani shwa apply 3 August 2000 shipero bagmenta hapden kata ka jingso shingai hapden kata ka jingso scam Batakat gam jongi kalalong secure, gam jongi kalalong kan scam. Mi kansan Supreme Court ruling hakashitri unai September anaja pusam kubala ba baro day ban pas ya katet dari Meghalaya kebanong Meghalaya teachers eligibility test. Ni Mario iya kanina judgment kepadon Shipo Page Lembak lama, cispa page. Persyawatan pula yang kena judgment. Bangila persyawatan konsol yang di legal export dan di advocate kita lagi batip yang keain. Kepada dia bahkan di kamar. Tang kata nama bang Isukia nak kalian jong association. Nilapo dah kajing kau, so commissioner secretary yang kena 3 September arja pusan. Bangila kendoro yo bangi ong bangi kwa bangi yo ajing shai na state government kaya ka stand no state government hakabay day bakani ka Supreme Court ruling. Teko to po na kalian jumi yung ban mapakarang don ka session na kalian jong ka education department kinsa court yang ka meeting banyak kren yang kani hadir ka session patpunta tete. Ni na kalian jumi glam na penslam nila panro yang appointment bani kendo yo education minister nakatupor isa rakam sama. Ibadah yang kapor jong ihi bagila ayang bag exemption. Ban pelai yang iban yale nani haban pas yang ni ka MTEP. Isukumen mana kalian jong education department. Hak apa trik jong na September na kalian jong commissioner secretary ila pentip yang i. Ba nakaliang education minister batmai sa lakmen rembui ula pawan na manta bani kendo bani keren hak bay day bat kani kamat
Nakalian juga ke association development slam kita lagi gendu ai hak apply tarik job rai September aja pusan ku bai lapha. Ini ya keren slam hakane kajinya keren duna arkan ta bali keren ya kini kai barok pa hak bang wan nakalian jong iro ila snow kuslai jimut. Ya kan ikajing penmi jong Supreme Court ya kan ika verdict. Ni nakalian jong association ngila ong ba nakumnong no ka state government ni kadai ban challenge ya kan ni verdict jong ka Supreme Court kata kadai number 1 number 2 ngiyong ba ka sarkar kadai ban wanra ya ka special tet nang matagi in service teachers kumbale ang upor baka government ka penle ya ka special improvement exam nang menta ban yo 45% haka class 12 lengba kadambos. Luang kata ila aya kerenru badai bandon kita ki orientation program kini ki workshop baka sorkar kan yarap na benda kini ki in service teachers kena makin laban pas kita naik ente. Baru kita kijingnya keren ni dokumen mana kalian jongi honorable education minister isar la kemen rembui. Ila aya ni ka assuran ba ka state government kan le nalo hakbay dai ba jing pa jongi ka special debt kata government kalau okay nang taban le ki workshop ki orientation program komen kalau okay nang taban pondok ya kani katet hapo arts ne matondok artli kata komen kalau okay ande haka bay dai ba bang file ya kani petition gi ong ngarang haban ya discuss ya kani kamat baru ki general joka state but chief minister but cabinet hi baru ko way but the all political parties hapo ka state hadin kata ka komen kan sashim ya ka final hoy laban pratli review petition ki balade file po Supreme Court kumba kalong menta ki file la ka chong ka jinge ka ki mano banti ya ka jinge tu ki meghalaya ka nang isnap ja kang mo bi don batip kat ka India pi don batip ya ka jinge chong ta no hikaya SSA yang meghalaya ngam thara hai bak Supreme Court kan tip lelangi ngisnapja. Takadaw ong ba banyak ka basu syong kiliti. Pengin file ya ka review petition. Kata ka job ka rem yang sampai hadin. At least we have fight for our right. Pi ka ba susu pila barong ba. Paling kino ilam jumi kishim ya kata karaiban file review petition. Ka ba bahang ni. Pangiria tiri tayo ba di honorable education minister kalong bahoy ka government kan perkret na dong siya dong kata kapten mo ba pinili hapo asnem kabae kalong laki nung hikay kilong eligible ni em banapia kilong eligible ni em banapia ya kata kapten kata state government kan sa pondok kan sa penyele Mari hapan sulto ubah hikay kalong primary uhapan pas sa paper 1 Baka eligibility criteria banyo banyale yang MTET paper 1 minimum qualification ngidai bandon class 12 but 45% haka class 12 but ka DNF kata kadai minimum but haka UP upper primary kino hikai kibahikai haka upper primary bakin yo banyale ya ka paper 2 ki half bandon ka minimum qualification graduation nak pandai BA, BSc, BCom and so on and so forth. But ka DLF ka ba arsne. Ka chikali ka ba mi menta. Ka nungut ki ba hikay haka LP ki ba lapas ka paper 1 but ka nungut ki ba hikay haka UP ki ba pas ka paper 2. Kumang ay ping la sauday man ay ka chiro yung education minister sa lakmen rambui mare shinti hakatuy ka jo kasni ila direct ya ka DRT bat ya ka diesel bakan ay ya ka list sa kanungot kita kinuhikay ka long qualified ka ya ka enter bat na kini ki artly ki directorate jo ka government wood kila ha siya ki district bat ki block ban yo ban ya ka record ka long updated Banyo ya ka record ka balong updated kanungot kita ki in service ki bala pas kani ka MTET maka dia ka paper 1 but haka paper 2
Baka jinge ka ba mi ko ba mene ka long ba. Kumang iyo adjective ba kibabun kinong hikay kibahikay ha ka opo primary kidang pas tang ya ka class 12 bat ka DLED klem pas ya ka graduation kabalong kajing makilyo ban appear ya kami ka MTEC kaban sa conduct da kastiko. Namabalay ki klem pendek La pandai ba naman na pipet katung ka NCE notification dated 23rd August 2010 kepada on Syah kepada Syah exam on page yang notification kepada penmi dan NCE House Nam Arjarway. Akan itu notification kepada penmi House Nam Arjarway hamil orang bagi bahikai ke UP kinon kaman pastang kelas 12 45 pada DNet tak biar. Jadi mental along kampung lut na roll out yung baro kay kita kibala pass mensua nakadimi jong ka Supreme Court ruling haka 7 September 2024.